Ka National Federation for New State lani Nfns Northeast India kala pelong ia ka Jingdawa bat kerpat bantek song ia kiseng riulum kum kaseng HSPDP ka Garulan State Movement Committee ka Indigenous Peoples Front of Tripura bat ka Joint Action Committee Jong ka Autonomous State Karbi Anglong ban Pynkhlain ia ka Jingdawa Jongki ia ka Jylla ka ba la ka Jong. Presiden ke Nfns ubalong ru nongelam keseng HSPDP uba KP Pangyang ula pembena ya arteli kirai kata ban kerpat ya kejinge kendu bat menteri kampo yeng Jong keri bat ban pelong ya kejinge lang syong kelain mengor ha madan jantar mantar nong ba Delhi ha ubenai no pra kinongelam ba kampau ki banyeshim bentalang ki kentup ya u nikman ch marak bat u Stanlin ingti Lengba kami dah Jingdawa terasi, ringkat bat ke Federation, bangin yo, kelak bani kendu, ya ke Soccer India kamtam, yo Home Minister, Jong ka India Jongi, bangin yo, ya ke ban bu, ya ki memberendam ki Jongi, bat nila perkat, ba lakum nukum nungin yo hadin uni benai, Agos subanwan, haki artau bat absan terik seneng.